la malapeng dumelang ke nna sentse ke le teng wena mamedi wa Motheo FM le dumetso ke nna ka setlo Dr November mamedi o ka ratang sebeletso ya rona ya kena gona jwale ka 10 o'clock re kena mamedi ra go bitso botlhe etsa bonnete ba re le fihla sentse le ka nako wena mamedi wa Motheo FM bopola he ha o ya kerekeng ya rona o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 ha o ka re fela ha o fitla ka tropong fela bo batla taxi ya phase 3 kapa phase 7 fela bo re ya kerekeng ya Pastor November tenteng ye tsholo je se tente ona jwala marentse la le tente sa mo sa mao mamedi o ka rata o ka re fela o ya kerekeng ya Pastor November tenteng e tshweu kapa pela shop ya Madikambela mamedi ba tla o theola teng hantle itseleng hantle mamedi bile batho ba di taxi ba lata batho ha kereke e tsona ka ra kereke ka ra jarta kereke itseleng kanti ya driver ene ke ask mo Facebook page. yes thank you thank you ke live in that Mrutu Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November I'm here for you. Yeah, I'm here for you. Ke tla go it's for you. It's on the batho ba ba o tsa go thusa wa ipotsa thuso e innocent kapa ke plan ke trap amaneti batho re ga go thusa ipotsa mo o tlo thusa sa mosira smart kapa ke trap so le ga go ke thuso ke dauta mara ke le ga modimo nthusitse ke live mo page ya ka Pastor November and Victorious Faith Ministry mara ya go yona a ke itse gore ke nnete ke trap a re dibela batho ba ke ba ratang le no like go bitse no it doesn't come out of my mouth ya ke ipotsa go ratang ha ke abiswa yana nna ke nagana batho ba ba utla gore motho o abuswang ke nna ke a bolela o itseng teng batho ba botlhoko ba utla botlhoko a ke tsenang ba utla botlhoko batho ba utla botlhoko ba nkutlwela botlhoko o fora sa di lebetse maura peta ke kopa show ye ngwe ke le matsa batho ana go tsenya ka bo half past go ka 22 9 a je tsa go tsore ha pele mo khoro okay ya kita ska worry le ma for show ye ngwe mamedi go ba ketele jale ka koloi o driver e ka re o ya Grootfontein ha o tloa mona o driver e ka re ya Grootfontein o feta Limomolo o tota feta Limomolo bo sheba ka left tla bona mo Greek ba se ba bitsa you safe wa e feta le yona tsa ma street ka re ya Grootfontein mamedi ha ona mo jikanteng and then o sheba ka left tla bona kereke ya rona sentse bona hala mamedi o ka ratang o tla e bona ya bona hala straight mamedi re a leboa ke bile le sebeletso monate ya holo last week mo ke ne ke memme maphuto a ka a gale le ba ntse ba tlwaetse o tla sebeletsong re bile le tshebeletso e bohlokwa ka tsele makatsa mo ne ke ntse ke ba hlonolofatsa maphuto a ka kaofela mamedi wa ka ratang yona ke tla dula ke etsa taba ya ho hlonolofatsa batho because when o bala Bible bukeng ya Genesis chapter 12 verse 1 date modimo tshepisa Abraham ho mo hlonolofatsa wena mamedi wa ka ratang re ke tla hlonolofatsa mme ke tumise lebitso la hao e re ba bang ba tla hlonolofala ka wena Abraham le yena o na tshwanela gore e be hlonolofatso bathong Genesis 27 mamedi wa ka ratang Bible e re Esau ha tsofetse o bitsa Isaka mora wa hae Isaka ha tsofetse o bitsa Esau mora wa hae Isaka ha tsofetse o bitsa Esau mora wa hae o re Esau tsa mo mpatlela phofolo o mphele nama ya teng ke tla go hlonolofatsa mamedi ke tlo dula ke hlonolofatsa ke reke ba tseba mamedi wa ka ratang ke la nna go ke etsetsang taba ya teng ke etsetsang special service taba ya ho hlonolofatsa batho re tlo qetella sonteng sena mamedi bakeng sa batho ba ntse ba batla ba teng sebeletsong re tlo qetella tsatsing lena mamedi wa ka ratang ke ne ke nthwena ya ho hlonolofatsa ne ke sa itsotelle le nna mamedi wa ka ratang ene ka nako ne ke ntse ke dula Freedom Square ka mona ke sa tsotelle taba ya ho hlonolofatsa ke sa understand hlonolofatso when o hlonolofatsa motho bohloko ba ho hlonolofatsa ke next understand next mamedi wa ka ratang next ene ne bile ke sa understand gore why morena Jesu ane a bitsa bana
a ba hlonolofatsa ne se understand mamedi wa karata morena Jesu o blessitse bana le yena mamedi wa karatang ha ka kolobetsa bana ba ntho morena Jesu a yentseng ke ho hlonolofatsa bana e santse le bana jwale mamedi wa karatang ke tlo tswela pele letsatsi nena ke qetelle tshebeletso ena e tlhonolofatso ke hopola ne ke shera hanyane mamedi wa karatang ka baka la nako ke mathe fela ka speed ke hopola hantse ke sotlile mamedi wa karatang sorry doc ke kopa ska dirisa di headphone ke tlo go mamela something now here ya wa go ke ta ho okay so mamedi wa karatang ne kere taba ya ho hlonolofatsa next nke le hlong next ntse sa le bale ke live le qopheng la ka la Facebook la Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke next side so telle mo mamedi next kana go tsene ke dula Freedom Square mamedi ke tsotla hetse ene kana go eo ke ngotse dintho tse 5 tse neng ke di hloka tsene ke kopanta ke modimo ampletse ka tsona ne ke ngotse dintho tse 5 ke di manamise ka moraka moriaka ke kopanta te modimo a hlonolofatsa ka tsona wena mamedi wa karata tse kgolo dintho tse kgolo tsene ke sa tsebe re ke tlo di fihlalla jwa mara tsene ke di kopa ho ntate modimo I remember ka tsatsi le mamedi wa karata ne ke shirela batho ntho eo ke dutse ka ra caravan office ya ka ntse le caravan ka nako eo ke re ke nka class ka mane ka mkhukhu ha ntse re kenela ka mkhukhu ne ke re ke ka ne kenela mo ke o bola ile la boraro mamedi wa karata ke dutse mo ke ntse ke ipotsa mara ho tlo etsala jwang ka bophelo ba ka eng ke na le stress and then wena mamedi wa karata ke hopola ke bala Genesis chapter 1 verse number yona verse number 1 yena chapter 12 verse number 1 mo montate modimo a reng wa Abrahama so a lefatsheng la eno ye lefatsheng le ke tla bontsha lona mme ke tla go hlonolofatsa ya pele e beng sharp wena mamedi wa karata wa ba le ntho e reng ho nna tsatsing leno ke hopola e ne le laboraro le mantsibua mamedi wa karata hona le temana ena hona yona temana eo tlasenyana man tate modimo o re ke tla hlonolofatsa Abrahama a re ke tla hlonolofatsa ba o hlonolofatsang ke roa ke ba o roakang tate modimo o tshwela Abrahama o re ke tla hlonolofatsa ba o hlonolofatsang ke roa ke ba o roakang yaba ke sapua ke lentswe lena le reng Abrahama ke tla hlonolofatsa batho bohle ba o hlonolofatsang e mong le e mong ya o hlonolofatsang Abrahama ke tla mo hlonolofatsa mme motho e mong le mong ya o roakang ke tla mo roaka mamedi wa karatang ha ntse ke dutse ke le one ka moo hwa ba le ntho e reng November mara Abrahama wa hao ke mang Abrahama wa hao wena yeo e ka reng ha o mo hlonolofatsa o nehela ho yena ntate modimo a ba o hlonolofatsa le yena because ntate modimo o re Abrahama ya o hlonolofatsang whoever ya tlang wena o hlonolofatsang le nna ke tlo mo hlonolofatsa ke le ntate modimo ka motho mang nna ke hlonolofatsa Abrahama ke nehela ho Abrahama and then Abrahama yena o tlo ntate modimo o hlonolofatsa ka baka la hae Abrahama mbotsa ke o etsa la mamedi wa karata itse qeta bala scriptures ke ne ke sena la ile sente ke sena chelete ke sena next mo mamedi ke sena next ke sena petrol ke sena airtime o bo kena o se motho o se Maria ka ra caravan ya ka ba fihla ronda ntate moruti November ke na le 160 ya boshome ke ra ke kopa o for yona mamedi wa karata ha ntate na qeta mme ra qeta mpa 160 ke founela ntate mothi ntate Thobela ntate Thobela ona kena kereke se le moruti ona jwa ntate Thobela o tla ka ho nna o fihla re ho nna ke fihla ke mo bitsa ke ntate Thobela ke batla ho nka tšheletena ke batla ho reka diphofu ka yona ke batla ho reka di 12.5 tsa diphofu ha e qetile ke disetse ntate moruti selengile mo ke pholoseditsweng teng mamedi wa karata ebe ntate Thobela re shopo tsena di turi tsa location ke re no ntate ha ona taba wena you don't understand ke batla ho reka di 3 piece ya phofu tswekere ntho flow room mamedi wa karata then ke be ke nka koloi ha ke tlo feta mona ha mo Greek mamedi ke bona ho butse ke mantsibua ke fihla ke kena mona ha qetile ho kena o nkwetse ntate oh thank you okay so ha ke tloa mono mamedi ke kena mo Greek ke fihla ke nka ke bile satana sa nrerela ha ke kene ka moo se bile ke batla ho nka di 2 kg di 2.5 sa di tswekere ene nna moya wa modimo no itse ke reke tse kgolo mamedi ha ke re ke a dinka dintho tsena ke a thiling ya ba moya wa modimo re honna ke itse ho wena o nke 12.5 o le nela ka tsona mamedi ke le ka nka tšhelete eno ka fela 160 rand ka nka tšhelete eno ka reka di
phofu tse tharo ya tswekere ya flouru ha qetile ka dinka kaofela ka dinka mabili ka eketsa le bo fish oil ka di sa ntate moruti selingile itsa go fitla ntate moruti selingile ntate moruti a bua mantswe a tlhonolofatso go nna a qadi a bua ke mema moruti a re songi ba mbitsa songi Silver City mo ke pulsetse songi ya ntate ntwele ke kopa re se ke ra qabana ka lebitso leo ba re songi ene ke la lebitso fela ke mema moruti selingile le ntate moruti marusa le sikwa ntate moruti kopa e felle mo mamedi wa ka ratang o se njole batho ba tla ema makgotleng a dina now wena mo mamedi ka baka ka nka diphofu tsena ka fihla ka disa mema moruti a bua mantswe a ditlhonolofatso di maka ntate moruti selingile a tswa ka morin le yena a fihla bitsa a bua mantswe a ditlhonolofatso go di maka mamedi ke demonstrate ke rutile ka yona mamedi wa bona once ke receive ntho mothong I understand when mutampa e ka ba tšhelete ka ba eng ke understand hantle gore nna motho ya receive tšhelete eno kapa ya receive mpho eno ke fi responsibility ya ka mora gore motho a mphe ntho ya hae e ka ba tšhelete ka ba bokae mamedi ka ba enyane ka ba bo bokae but mo mamedi ke understand molemo wa gore motho o fe ntho wena o tshwanela gore o reng o dima bophelo ba motho eno ene mamedi a ke bua hanyane blessing e latelang so fanang because hona le batho ba re fang but hantle tla ba refe they don't give to us ba ya planta ho rona ba etsetsa ho rona re bue mantswe a ditlhonolofatso jwale rona re tla be re nka dintho fela motho ba rona ke a leboa tanki ke a leboa tanki ke a leboa tanki fapane le hore ntate modimo a o tlhonolofatso ke dintho tse pedi tse fapaneng ke fela mo go so doc ke se ke tle ke se bolele batho ka gantsi ke re if there's one thing e ke misang ka gantsi ka nako tse my mother-in-law e se mme wa ka because mo go mama wa ka it's obvious my mother-in-law every time I help ba rekela something o tla ba are ke a leboga ntate modimo a le khotlisitse mo lenkileng teng so people think rena le tšhelete mara ba tsebe rena le a blessing over us yo ntate nna ke thuswe ke yona ntate moruti ntho so ke a go utlwa moruti nna ke thuswe ke yona ntho eo ke thuswe ke sa tsebore dintho tse ke dingwetseng listing ke tlo di thola jwang ke ne sa tsebe then ntate modimo ke ampolela ampontsha ntho eno you need somebody a ka bua mantswe a ditlhonolofatso di mahago that's all o lokolla tlhonolofatso ga go ka tlhonolofatso o lokolla tlhonolofatso ka tlhonolofatso Abraham ke tla tlhonolofatsa ba o tlhonolofatsa Abraham then ntate modimo o tlhonolofatsa simple and clear so mamedi ka baka la nako ka mora mono go na le ntho e reng go nna Abraham ha o ke mang ke yentse jole se ke tswa ntate moruti ke tsofana mamedi o na le ntho e reng ntate Abraham wa ha o ke mang mamedi ka hopola the late Dr. PV a ke na tšhelete nda ke a ipotsa ke re ntate modimo mare motho a na le tšhelete ngata ha ke tsela e ba ke re ke batla mo fa tšhelete ke lo etsa eng mpotse ho tla eng ho tla ntho ya hore mosadi wa perfume when a qeta o realize hore mare morena Jesu o na le ntho ngwe le ngwe bile ona le batho ba mo supportang e leng di disciples 12 mosadi yena a tla ka ntho e ntšha yena a re nna as much morena Jesu a se bua ke banna ba 12 mosadi yona e plela re nna ke tlo etsa ntho eo batho ba bang ba sa etseng ke lo nka perfume ke tshela maotong a hae mamedi ka o fihla ka shepo ke temana eo ka tloa wena mamedi wa Motho FM ka ya Carltonville a fihla Carltonville ka fihla ka botsa ntate moruti the late PV hore koloi tsa o qetetse neng o tsebisa tsena tsa neng a di sebedisa haholo ho ya di crusade a njwetsa hore o qetetse neng ya ba mamedi wa ka ratang ka bonna ke ya shopong ye rekang di service kits ka fihla ka reka di service kit tsa dikoloi tseno tsa haitsana nga di sebetsa for the crusade ka bonna mamedi wa ka ratang ya ba ke kena ke service dikoloi tsa the late PV ka di service ke opola ye ngwe ne bile na le leke ya petrol o tsena e shapueta buile tenke ya ba ke a entsha ka bonna mo mamedi wa ka ratang ha qetile ka isa ya lo well to tenke ka e gotlisetsa ka service dikoloi tsa hae e le hore ke re
modimo wa ka o nshapile ka temane reng Abraham ke tla hlolofatsa ba o hlolofatsa Abraham ya ba ntate modimo ro wena November Abraham wa hao ke mang mamedi wa ka rata ntlo go jwetse ka bakala nako re ke batla go skata story sena se se khutswana ya ba ke service dikoloi tsena ha qetile ke a hopola o nana le conference tshebeletsong ya hae ha ke qetile nje tsa rona finna ke a tsamaya ke a tshebeletsong ke be ke mosala morao mamedi wa ka rata because ke qetile late service dikoloi tsana ha ke fitla before a rera mamedi ke a fitla ampitsa a bang cover a beng tsohlong a ba botsa batho ke a ra kere ka re le tsama November na tletsa batho ke ba dutse fela ba mo makaletsa re November na tlo nka tlhonolofatso ho lona ona tlo nka ditlhonolofatso tsa lona because November ye ntse ntho e o lona le sa ka nna e le ntho yani eneng ke nane ya mosadi wa perfume ya hore a yetse ntho eo ba rutwa le batho ba sa ka nna yena ba yetsa mamedi wa ka ratang now ya ba kinka ke service dikolo ya ba bua mantswa ditlhonolofatso di mabophelo baka mamedi wa ka ratang tlo go jetsa ke hlola ke re ha ke bua ka tlhonolofatso ke re when o kanka drink ife kapa ife yena yo batho ba ratang o inwa kapa wanka eng drink ye nngwe le enngwe ina le di ingredients ka ro yona wena mamedi wa ka ratang o tla bothe ina le energy ina le in dingotsi nthongwe le ngwe mamedi e yentsweng se hlaiswa se se le se na le di ingredients tse teng ka ro yona ya ba ntate modimo o re hona bona November blessing ke lentswe mara lentswe le ne na le di ingredients the ingredients ke dintho tsena tse di hlokang tsane tse di ngotse money listing dikoloi tsane tse di hlokang di ntlo tsane tse di hlokang everything you yentseng listing di teng le tlhonolofatso and that is why Isaka I mean Esau ha qata o tla o thetsa Jakobo o nkile tlhonolofatso hao Esau na tseba matla a tlhonolofatso tate because Bible tla o bontsha ere Esau o ila ba alla la fela ntwe simple bona mamedi wa ka rata ya le hlonolo because Jacob na nkile le hlonolo la hae a nkile blessing yana Isaka esa wila la mamedi a liswa ko re fela blessing ya hae inkwe ke Esau I mean inkwe ke Jacob ya ba mamedi Esau walla o liswa fela ko re ke lositse ntho eneng e tlo bebufatsa bophelo ba ka jwale ke batla hore wana mo mamedi wa ka rata the reason why ke tswela pele ka tshebeletso yana because I've realized ntate Morutlintilo le mamedi hore wa tseba batho ba gale motho na tla batho ba gale bana ba tsamaya motho a yenga ke a lo batla laki le no batho ba ntse ba yetsa batho ba ntse ba tsamaya motho ya batlang di shop motho ya batlang di business motho ya batlang ha batli di shop a batli business o ipatlela laki because wa tseba batho ba gale bana ba tsema hore laki yena ina le di shop tsane tseo a di hlokang tseo a nang le tsona ka rakelelo if a batla ba le tšhelete wa tseba hore ha ke ka ba le lucky ke tlo thola dintho tsohle tseo ke di hlokang mamedi wa ka ratang the same way blessing is sebetsa jwalo mo mamedi wa Motho FM that is why ke yetsetsa effort mo mamedi when ke blessa kereke ba tla o blella last week o hetsa etseng ka ratshemeletso because mo mamedi wa ka ratang bophelo baka nna Zenzile and Chris November mamedi bophelo baka bo tshintshwe ke lentswe leng because everything yana ne ke hloka mo mamedi wa ka ratang ene ke sa tsebe hore ke tlo di thola jwa mamedi nna ke ile ka batla dintho tse kgolong ntate modimo ba o tseo ke neng ke sa tsebe hore ke tlo di thola jwang wena mo mamedi wa Motho FM but dintho tseno kaofela mo mamedi modimo nthusitse ka tsona to an extent hona le nako e batho ba ne ba nagana hore ha e so November o ruetse wena mamedi wa ka rata hona na le di rumors tsa hore ke ruetse hona na le di rumors tsa hore batho November na le di noa November etsa because batho nna mo mamedi ke ile ka tseba sephiri hore blessing can change your life to an extent hore batho ba be ba qetelletse ba se ba dauta mamedi wa ka rata modimo ile bo change bophelo baka ka tsela tshosang le ka tsela e ntshusitseng len le tsatsi la ka shokolena mamedi wa ka rata ha ke soka ke dumela se ntate modimo a se entseng bophelong baka ke na le tsuwa fela mamedi wa ka rata ke be ke makala se ntate modimo a se entseng jwale ke batla o phephetsa mo mamedi re fihlile nakong eo
re nang le ditabatabelo re na le dintho tseo re di hlokang re na le dintho tseo re di batlang wena mamedi wa karata and ka bomadimabe taba o setse bo re ntate modimo na le bokgoni ba hore ya hore etsetsa dintho tseno mo mamedi wa karata e etsa hore re iphumane re matha re tletse re qetelletse re fa dintho tse wrong tseo re di sebedisang because mo mamedi wa karata bana ba ntate modimo re na le mentality wa hore modimo hana bokgoni mamedi ke bua ke eme pela moyo halang ke eme pela le godimo pela manyoloi ke bone ntate modimo a fetola bophelo baka ka tsele makatsa ye re ha ke tsa batho ke re nna ha hona le ka letsatsi le one mo mamedi yes ke tla ne ke tse di mistake mamedi wa ka ratang ke tla ne ke tse dintho tseo mohlomong le reng ha le di sheba lona mohlomong le mpone ke le moheteni kapa le mpone ke tshwanela ke di hele but one thing I know when I'm mamedi wa ka ratang ko re ke dutse ho morena Jesu ke dutse ho ntate modimo ka pelo ya ka kaofela ha una mo nka hlolang ke ate because mo mamedi modimo nkgonne ho mpontsha bokgoni ba hae mo mamedi seo a leng sona modimo o iprovile ho nna hore o na le bokgoni ho na le lengolo le neng ke rata ho le bala mamedi wa ka ratang le ne ke la rata le balla batho ba kerekeng tjenana buke ya ba Philippi chapter 4 mamedi le yona scripture seng a una scripture seo ke se hlomphang jwale ka ba Philippi chapter 4 wena mamedi wa ka ratang ke batle ho senya nako ka itlong dumella ba Philippi chapter 4 mamedi wa ka ratang verse number ke verse number mamba thomdimo verse number 17 ire ha se o bane ke batla dimpho empa seo ke se batlang ke hore modimo ke hore mesebetsi wa lona o behe dithulana ke Paulos o bua le kereke ba Philip ore ha se hore ke batla dimpho tsa lona empa ha ke nka dimpho tsa lona le mpha dimpho tsa lona Paulos ore sao ke se batlang ke hore mesebetsi ya lona ore ke kopa ke qala ere ha se o bane ke batla dimpho empa seo ke se batlang ke hore mesebetsi wa lona o behe dithulana about verse number 18 ke fumane tsohle tseo ke di hlokang e sita le ho feta ke thusitswe ka hohle ke o amohela eng dimpho tsa lona tse hlang ho mambang wa mo hlalosa verse number 19 ire modimo wa ka o tla lisitsa ka tsohle tseo le di hloka mo mamedi wa bana temana yena mamedi wa ka ratang ke bone e manifesta bophelong baka mamedi wa ka ratang ha ke bitsa batho ke re tlohong ke le felentswe la ntate modimo tlohong ke rerelentswe la ntate modimo tlohong ke a tseba re modimo na le matla o tšhentšha bophelo ba lona mamedi ha ke bue dintho tse ke fomelang tsona ha ke bue mamedi ke bone modimo a fetola bophelo baka ka tsele makatsang I can tell you wena mamedi wa ka ratang nthwena temana ena ya modimo wa ka o tla lisitsa ka tsohle tseo le di hloka ke verse number 19 are o tla lisitsa ka tsohle tseo le di hlokang ho ya ka bongata ba maruo a hae ka Kriste Jesu mamedi wa ka ratang ntho engwe le engwe o e hlokang e teng ho ntate modimo it's just that Satan o sa etsa hore bana ba ntate modimo ba give up and then Satan o etsa hore bana ba ntate modimo ba nyahame dipelo when o bona dintho di sa tsamaya hantle o qala o give up o qala o tlohela kereke o tlohela so qala so o ya kae o so batla dithuso ka tsela e fosahetseng re lebetse mo mamedi wa ka ratang hore ntate modimo o yentse le godimo a etsa lefatshe a etsa dithaba a etsa dinoka a etsa mawatle mo mamedi ka bokgoni ba hae modimo o kgonne ho iketsetsa yena uThixo wazile ukuzenzela o iketseditse lefatshe leo a neng a le hloka o iketseditse le hodimo leo a neng a le hloka o iketseditse mawatle dintho tsohle tseo a neng a di hloka mo mamedi o iketseditse tsona now o nahana hore modimo ka hloleha ke eng wena mo mamedi ho fa koloi ho fa tjhelete ho fa mosebetsi ho fa business ya ho fa dintho tsohle tseo di hloka o nahana mamedi modimo ka hloleha ke eng ha yena ka bokgoni ba hae a kgonne ho iketsetsa tsena tseo
tseo a iketseditseng tsona, because ntate ha o bala Genesis chapter 1 e tla o bontsha there was nothing mo mamedi, e tla o bontsha hore ho no sena letho lefatsheng le re phelang ho lona, until Ntate Modimo a bona hore o hloka lefatshe, o hloka lehodimo, o hloka dithaba, o hloka mawatlene, dintho tsena kaofela a bua ka molomo wa hae, a iketsetsa tsona hore a be le tsona, a di own. Now mo mamedi a ka rata nna ke understand haire ha Paulo sa bua mantswana a re Modimo wa ka o na le matla o lesitsa ka tsohle tseo di tlhokang, ke mmone ho nna mamedi wa ka ratang ntho o qetela yo ke batlang ho tswa ka yona pele ke tsamaya mona wena mamedi wa ka ratang e ke tsebang hore shepa bana ba Ntate Modimo. This morning tse ke meditate hore ha ntse ke emetse hore Ntate Modimo a fetole bophelo ba ka ke thuswe ke batla kwala ka yona mamedi wa ka ratang, because ke lenne ntho eno batho ba bangata mamedi ke yona ntho e re shapa. Ntate moruti ntule ke ntse ke meditate ka ntho hore ke thuswe ke, because ke ne ke ruta ka ntho ena ka labobedi ke re ha ka lo sheba Bible e nngwe le nngwe e na le page a blank page between the Old Testament and the New Testament. Ke ne ke bontsha bana ba Ntate Modimo ka labobedi radio ke re bophelo ba motho ba fihla blank page mo ntho ngwe le ngwe tholang mo ho thola e ka re ha ona letho ka nako tse ding bona hana hore Ntate Modimo o lebetse ho thola hore o ile a thola ho morena Jesu Ntate Modimo until morena Jesu ana hana hore Ntate Modimo mo lebetse a re Eloi le masabakatane Modimo ka o nlahletse morena Jesu ana hore Ntate Modimo mo tlwele. Jwale ke bontsha batho mamedi wa ka ratang ke re ntho re shapang kena ka nako yeo re emeng mamedi o ba le Psalm chapter 40 ka nako yeo re emeng Dafita o bua mantswana ho Psalm a re kile ka emela morena ka mamello, a re kile ka emela Modimo ka mamello now ke ne ke potsa this morning hore ke ntho e etsang hore batho ba hloke mamello mamedi wa ka ratang. Ntho e etsang hore batho ba hloke mamello ke hore fela ha o tsebe o emela Modimo ho sena letho le o itshwarelleditseng ho lona. Ene ke understand why Dafita na re lentswe la hae a re lentswe la hae ke leere laka, o re leere la hae ke seikokotlelo sa ka ka mantswe a mang lentswe la Ntate Modimo ke le fetotse seikokotlelo ha ntse ke eme ke ne ke itshitlehe lentswe la Ntate Modimo. So ntho e etsa hore bana ba Ntate Modimo ba be miserable Ntate moruti kore re na le expectation re batla dintho Ntate Modimo but ha re qetile ha ona mo re kgonang ho itshwarelletsa teng. Solanka o ntso emetse dintho tsena di etsale, solanka o ntso di emetse hore ditle, solanka o ntso emetse hore Ntate Modimo a phethatse ditshepiso ha ona mo itshwarelleditseng teng. That's when that's in bana ba Ntate Modimo ba tletletseng, that is why bana ba Ntate Modimo ba give up, that is why bana ba Ntate Modimo ba lahletseng tshepo, that is why bana ba Ntate Modimo ba kgutletse morao ba kgutletse dintho tseo ba neng ba tswa ho tsona tse sa ba sebeletsang ba tsatsing lena ba kgutlile. And I understand it is not an easy thing mo mamedi lefatsheng lena ho emela Ntate Modimo o sena lentswe la Ntate Modimo, and that is why Satan re tholetse di strategy sa hore really kerekeng tseo ho sa rerelwe lentswe ho profetwa fela hore bolelwa dintho tse tshwantseng re di thole, re bolelwa di blessing fela, re bolelwa dintho tse tshwantseng re di thole, but ha re bolelle ka lentswe. Ene lentswe ke lona leo re le hlokang Ntate moruti ntule, because ke lona le kgonang ho sustain, ke lona le kgonang ho tshwara ho tisa ho fihlella Ntate Modimo a phethaitse toro ya hao. Mamedi wa ka ratang Dafita o bua mantswana o re lentswe la hao ke batla mo a re ke seikokotlelo saka ka mantswe a mang o re lentswe la o re leere la hao ke seikokotlelo saka, but nna ke fetole ke re o re lentswe la hao ke seikokotlelo. Mamedi batho ba nang le bothata ba maoto ha qeta ho kenya di-scroof kapa robile solanka a hata, solanka soka a kgona ho hata, solanka kgona a ntsa emetse maoto a ya fole ho tshwantse o be le moo a itshitlang teng, solanka a ntsa emetse process ya healing o tshwantse a itshwarele di-crasheseng. Le runa mo mamedi ka nke le jwetsa mamedi you can do whatever la lekela iphapanyetsa la baleela hole le lentswe wena mo mamedi o le hloka o sena letho, o le hloka le ha o so hlonolofetse lentswe la Ntate Modimo ke qetile. Re le hloka re sena letho, re le hloka le ha se re hlonolofetse, because ka bomadimabe ho na le nako e bophelo bo qakang ho sona le dintho tsohle qetile ho na le bophelo bo qaka mamedi wa ka rata bo qake
boqake o na le dintho tsohle o na le batho ba robetseng dipetleleng tse kgolo o le sure o le sure ho na le batho ba robetseng dipetleleng tse kgolo ntule ba patalang di-medical tse expensive but lentswe ha leyo motho bile le tšhelete wa patala di-medical o na le batho ba patalang tšhelete tse ba na le everything ba re ba senang lentswe ba lebetse gore lentswe re le hloka rena le ha re sena letho qetile mamedi ke a le kopa re tswela pele tlohong le tlo bona modimo mamedi o ka rata ntho le tlo iponela ntate modimo tlong ke tlo bua matswa ditlholofatso dintho tsotlhe tse di tlhokang tsatsi lena le tla di thola lentsweng leo ke tlo le buang ho lona mamedi nomoro tsa rona ke 078 398 3446 ke a di pheta 078 398 3446 tsa bobedi ke 079 083 3833 ke a di pheta 079 083 3833 mamedi o kala taxi face stream face 7 fela bore o ya kerekeng ya pastor fela tlong batho bohle ba kulang batho bohle ba dintho tsa bona di fasitse tlong le tlo bona ntate modimo thank you so much into le Dr. November, I really love your teachings, sir. Teachings. Listen, this guy got a teaching. Teaching. Dr. November, I really love your teachings, sir. God bless you more. This is empowerment. Thank you so much. What's it, Doc? While you are waiting for a miracle, have a word. That root. Guys, I get Dr. November. Why? And I think the example we did. Mautu haisia nesha. So ba go tsentse di group in the meantime. So ha ba sena go tsentse group. Ba go neya di crashes whatever. Ho rui tshwarelle. So the crashes di mo go ena. As much as we tsitlile ka rona. How ka mamela? O tlotla o ruta mauto a ga gore along the way. I get ka bona. No yana. The crashes empire ile supporting columns. For now. Di go dira di crashes dira e ke di itse go tsamaya. How ka di tlogela? Ha o itse go tsamaya. Hey, you know, Doc, I think let me give a testimony. Can I bopa gibo la ba ka na old mo go wena na bone old mo go wena. Get it? While I was waiting for healing. Aye. Ke utlwile. Dr. November. O robetse beti. While I was waiting for healing. Ke o hloka sikokotlelo. There was someone 07 verse 20. Ering o rometse lentswe la ho ba fodisa. Come on. Loba lokola ma loba prosa ba dutle. Verse ke ne ke re ka yona today. Ka Psalm 139 verse 6. Ere your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. Ntate Murut o re ha o robetse beti. Ha ke robetse. Satana celebrator a re o qetile. Eya Doc. Ke a o itshwarelleditse ho Psalm 107 verse 20. Lentswe. O rometse lentswe la Jesus. Ho ba fodisa. Loba prosa mapitle. Ene ke re jugu ke re mo bonna when I was talking to God at night ke ya go pholo ga le bitla ra ibone. Ke batla ya fodiso. Ke ne ke fana ka bopaki Friday. Ba corporate prayer. Hore ha ke le hospital mo rutira mele or I've called the whole church to pray. Ke mo go bone at that time I was weak and the church was strong for me. So lentswe David o re ke le bone. Maro go ke re ba botse ke re ha re ke le bone mo maotong a gago e bolelang. It means how ka ba torch mo maotong a gago Doc. O bo tsena mo go leng le fifi. Torch ha ire. Antu. Highlight mo. E light kwa. Le kokorote le ditsikolo wa e bo. Wetsi ke ratang ha o tlo bona kokoroto fela. Le ha bene go le taemane ene hitlhilwe. O tla bona taemane le kokoroto tla tswa fela go wena o shebile kae. Nna ke ba di kokoroto taemane ya phodiso. So thank you Doc for utlwa motho mo mfa o re a re
lentswe amen lentswe la modimo wa ka le gaisa mafoko otlhe. Thank you Moruti November. Wa tswa ntate Moruti ke rata Genesis John chapter 1 verse number 1. John chapter 1 le re ntse di ntse ka lentswe wa tswa ke tira tshimolong le lentswe ke re tsohle ke di ntse ke hlola ke ra ke ba le batho ke re batho ba nyatsa lentswe la ntate modimo ba underestimate ntate modimo taste le lentswe la hae. Remember ntate modimo se be se lentswe ho accumulate dintho tsohle tsa di hlokang le khanya everything we bitse ka lentswe ha qeta ho thola dintho tsohle tseo a di hlokang ka lentswe a re fa lona ke lena bana ba modimo ba leng ka hanyane. Wa di taba ga doc mamela taba e ikaina abali kholwa le ba sebenza la ba kholwa ba sebenza ai abali kholwayo le berekela ba le dumelang ba le tshepa ba le kholwa abali kholwayo le abasebenzela le tulima o ka rera ka re batho ba ruti ba dire ba dissecta le ba dira di a kitse ba di bitsang tse teng wa subula ka wa le roba gore this word in Hebrew le bolelang as long as batho ba bolelang lone ba sa le dumele. Ntate Moruti marona le ntho go batlang pele ke tsamaya yo ithashitseng. Ntate Moruti o re bana ba ntate modimo jwale ka Bibele re lentswe ke le bone ho bomang ho bana ba ntate modimo o re ka mantswe mang ka be re sa lahlehe hobane le ha e ka ba o lahleile lentswe ne le tla kgantsha le be le o bontsho re so le tahleho a ke re ba bang re bo ke a tsamaya jwalo nqetile re ba bang re bo kiss madolo ha o ntse o fanya a ke re na re batla o tsamaye street kanti kana go ha o ntse o fanya o batho ba kiss madolo ba ja ka nna yana maoto a shebile ko ha le bone le le mo lentong it means even in your faults lentswe le khona go bontsha direction. You may think gore so se ke se dirang se se mashe mare mo bo masheng ba bone modimo o tla go berekisa ka bo mashe. Ai ntate Moruti ba ba ntate hlonolo fala ntate ba le tsatsi le monate yo ai depending in the word. Wow thanks Moruti November from Moruti Sethoba. Sure don't go to me say e ba le tsatsi le monate o di metse favorite yaka guys, thank you so much. Ke ne ke hatsetse ke tlo jobe ke maobane ke robetse ke wanzi yaka so ke re ha ke ta radio ke apara sweatera fela ke agela sweatera fela yo so lindo ne ikelehle because wale yena isile wash and wear yena isile wash and wear kan net ko lindo ne ite I'm blessed. sana ke na for Very blessing. oh Blessing. tlo kwantsha modimo wa ka ke hlonolo ke lokola le hlonolo di mahae ke lokola dintho tsohle tsa di hlokang ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth amen sa bubla wa ka a tlela bo superman nna ke robola ke le mong ke ne ke hatsetse ke opala gabaneng lenda. God bless you. le nrekele onesie nngwe man le ndonatele ka net ke ne ke ile jobe ke mabane ka bike
So ke khutla ke atsetse because I thought ke tlo etsa in and out. Ke ne ke nahana re ke tlo fihla very early, so ka di tlo fihla late. So ke hatsetse ka ke ne fihla ka kena bateng ka hlapa itsa qetile ka re wanze ka re di kaus tse brown ha ka mpona ke tinne jwang. So Lindo ne tell because you are sekina le A1 ento ya chisa here yo Lindo ne tell so ha ke fihla Joburg ha ke khutla Joburg ha ke fihla ke hatsetse yo so ne ke hatsetse ke ne ke hatsetse ke utla le toolbox ya ka ba ke ntsa di rope mo ke utla hore toolbox ya ka e hatsetse toolbox e hatsetse hai kore la eba ne ke na le mosadi ene tlo ra ke fihla ka tlung eno tsa kre ha ya tsela ya gutla e etsa krempeline ha tsetse hantle e etsa krempeline ya krempa so ene le krempeline ke hatsetse are kopane ke re guys, I love you.